O Concello de Vilanova pode perder unha subvención de arredor de 4 millóns de euros debido á paralización do proxecto de construción do colector entre a vila e Cambados. O proxecto que fora aprobado polo Servizo de Costas en Pontevedra veu denegado dende Madrid, unha decisión que non entenden en Vilanova, xa que a lei é a mesma. Dende o Goberno denuncian un bloqueo político. Costas lo remitió a Madrid. Un mero trámite. No le vieron ningún problema. La sorpresa primero se la llevó Costas y después se la llevó la Xunta y nosotros, cuando de Madrid dicen que no. Que hubo un cambio de criterio. Un cambio de criterio no es un cambio de ley. Un cambio de criterio es un cambio de gusto. Y eso es arbitrario. Y eso es arbitrario. Porque, repito, la ley de cosas que no sepa no existe ninguna últimamente en Madrid, ¿verdad? Entonces, sigue siendo la misma. Dende Vilanova tamén cargan contra os partidos de esquerdas e as asociacións ecoloxistas por non apoiar este proxecto. La izquierda está de acuerdo que pase eso. Bien, Podemos, Bloque, que tampoco dijo nada, PSOE y todos los colectivos que supuestamente defienden el medio ambiente, los colectivos verdes, que son como melones, verdes por fuera y rojos por dentro. Eso es lo que hay. No les importa para nada el medio ambiente. Cuando hablan de medio ambiente es para hacer de esa palabra un uso político contra los partidos que no son de su cuerda. Está claro. Si no, ¿dónde están aquí? O PP provincial xa anunciou que tomará medidas políticas levando unha iniciativa ao Congreso dos Deputados para que o Goberno Central explique os motivos da negación, rectifique e dé a luz verde ao proxecto. Interesarémonos por este tema, preguntaremos ao Goberno que pasa con este permiso que está pendiente de facer, que nos contesten que cambio de criterio hai entre Galicia e Madrid para non poder ter o permiso na man e poder realizar esta obra tan necesaria. A paralización do proxecto tamén afecta a Cambados. A vila non enviou a documentación a Madrid, segundo Durán, por culpa de Fátima Val. Dende Cambados sinalan que tamén enviaron unha carta á directora xeral de Costas e do Mar, solicitando que reconsidere a decisión xa que o proxecto non incumpre a normativa vixente. O Concello tamén invitou a directora a visitar a zona para que vexa de primeira man as posibilidades e a importancia do proxecto.